mbaye kaze mwese wakukiye Gaz Talent TV amazina yandi Regular no munsi nabazaniye umunyempano wizi cyane turaza kuza gutaramana nawe turaza kuza kandi kuganira nawe no munsi n'ibyishimo byinshi cyane murabizi ko ntangira nakira umuntu mu buryo bwa muzike twaza kuza kuganira ko no munsi biganiro bike cyane araza kuza kudutaramira turirimbire kuko no umuhanga cyane mu muzike reka n'umundi ariko ntangire mwakire mu buryo bwa muzike aturimbira ikaze
mwabumvishe reka tugaruke kandi tubabaza amazina yabo ikaze. Murakoze. Amazina banyita Gakenguzo Peace Prince ndi umuririmbyi. Amazina na Ivan Bahira. Yes. Anje ndo umucuranzi. Murakoze cyane. Yes, reka dukomeze tuganira n'umutumirwa wacu Prince amakuru. Ni meza. Yes, ndagira ngo mu by'ukuri wibwire abakurikiye Gaz Talent TV Prince uri muntu ki? Ndumva icambere nakibabwiye amazina yanje nababwiye. Hanyuma ica kabiri ndi umurundi kazi. Ariko ubu ndi mu Rwanda. Hanyuma nkabasengera muri Zion Temple hani Nyamata. Hanyuma nkaba nkunda kuririmba. Mfise abavyeyi bombi, mfise nabo tuvukana. Hanyuma kindi naco nkunda Imana ndakijijwe. Ndumva ari ibyo. Ese urakoze cyane. Prince tugiye kuganira turi kuri Gaz Talent TV. Yes, ndagira ngo noneho Prince ndashaka kumenya umunsi wawe umeze gute kuva mu gitondo kujya ninjoro Prince nk'umuntu w'umuririmbyi. Okay, kuva mu gitondo je nkunda kubanza gusenga. Yego. Kwereka Imana umunsi ibyo ngiye gukora kugira ngo ibishoboze. Yego. Hanyuma nkakora imirimo isanzwe nk'iyandi bakobwa bakora. Ubwo saa sita ndarya nk'ibisanzwe. Lunch ndarya. Hanyuma nimugoroba nkunda kuba ndi kumwe n'abavyeyi banje umuryango wanje turi kumwe kwa turi benshi wacu tuko turaganira. Ubwo nyene kwa ninjoro aja kuryama ariko akenshi nkunda kumviriza indirimbo mbere yuko ndyama. Prince ushobora kuririmba nka kangahe ku munsi ugereranyije? Kanga sinokabara kuko twumva saa sita nako mu gitondo ukora imirimo uririmba. Nkora imirimo ndirimba. Igikorwa cyose ndimwo haba muri douche mbadiko ndaririmba. Mbese ni ubuzima bwanje vraiment. Okay, no Prince anagira ngo umbwire numvishe uzi kurimba kweri. Nagira ngo umbwire ni cye kintu ukoresha ku buryo urya utuntu tw'utubuto cyangwa iki ni cye kintu ukoresha gituma umenya kuririmba bigeze aho ngaho. Mu by'ukuri nabambesha nta na kimwe nkoresha. Ahubwo kubera navuga ko ari kubera nakuriye mu muryango uririmba bakuru banje bose ni nk'abo bose baririmba. Rero nkura muri bo baririmba nanje nkura ndabikunda. Kubera twabakunda kumviza indirimbo nico nabwira abantu pe nta kintu nta rindi banga. Nkunda kumviriza indirimbo. Abahanzi batandukanye ukumva ukuntu bagenda ukuntu baririmba nawe nyene niba ufite iryo shaka kagumuririmba biraza. Nicyo gituma nyine umenya kuririmba. Yes, urakoze cyane. Prince mwamwumvishije reka twongere tumuhe umwanya dutaramira indirimbo twumve n'umunsi ndashaka ko aza kuza gututaramira birambuye. Prince ikaze. Murakoze. Ndaje mu bwiza bwawe ndaje ngirire neza ndaje numva icungira ryajwi ryawe ryongorera ndaje neza ugutwi umbwire ngaho ngenza uko ushaka
yes mwamwumvishe Prince ani indirimbo nyinshi nziza kandi amaze kuturirimbira reka tugore ko tuganira nawe kandi Prince yandagira ngo umungire umbwire kandi intumbero yawe ufite ni yihe intumbero ni nyinshi cyane kuko sindarangiza amashuri yanjye yisumbuye ndi umwaka wa nyuma umuntu afite intumbero nyinshi zitandukanye gusa mu ntumbero zanje harimo kuririmba kuko ndumva ko kuririmba ntabwo si je nabyihaye ni Imana yabimpaye rero kugira ngo ndabikoreshe ko ndabisangiza abandi kugira ngo cubahiro komeze kibicaye yes kuririmba ni Imana yaguhaye impano ariko ntango mu byo kurigeze ujya mu ishuri ngo byige Prince yego none se byibura ujya ugambira muri wowe kuzongera gufata izindi courses zo kuririmba kugira ngo urusheho kuba mu expert mu kuririmba Prince yego mu by'ukuri nk'aba abantu baba expert bariko baratwumviriza ndabizi bontora udukosa twinshi kuko ntaho navyigiye kandi rero umuntu iyo agiye gutanga ikintu afite kugitanga ari ikintu ciza niyo mpamvu rero ngiye mvuze ko nshaka kubiririmba nobigira ariko bwa mbere ndumva nshaka kubanza gukora amakava ya mbere yarasohotse hari kava ya mbere akoze yego then nyuma ukazaye mu ishuri tukabyiga ukakora indirimbo zawe bimeze bite yego ndumva nzoja kubyiga kugira ngo ndabimenye n'ibyo nzotange bisa neza yes I wish ko wazabyiga none Prince ya ndagira ngo umbwire mu by'ukuri hari ikindi kintu umva cyakurutira kuririmba Prince mu by'ukuri ntaco ariko usibye ko nkunda kubyina cyane navyo ndabikunda cyane ndabikunda rero ariko ndumva ata kintu candutira kuririmba yes utadushoboka kuza kutumira ngo tubyinire nabyo uzatwemerera sinzi bizategwa tuzabirenga sarakoze cyane Prince yadusoza ndagira ngo uvuge ijambo rikurimo umva babwira ko Gas Talent TV nyuma kandi ubwire buri muntu abantu bose badukurikiranye umuntu ufite impano ariko akajya kunda kwitinya hari n'ijambo wamubwira Prince murakoze ikintu rero nabwira abantu nasangiza abantu ndumva ari ikintu kimaze iminsi kimfasha nabwira abantu nko turasenga ariko ibintu tukabona nyine tuko turasenga ariko ibintu biriko biratinda koza sivyo ariko ikintu no wabwira iyo umuntu ariko arasenga atakwizera afise nta kintu gishobora gukora sivyo rero mu gusenga ifoko tugira ukwizera nico numva nabwira abantu kandi no kwihangana kuko Imana ikora ibyayo mu gihe cayo sivyo mu gihe nyacu niba uri kurabona ibintu biriko birakuba ko muri ako kanya ntuce wiganyira wumva ucitse intege wapi ahubwo no kuvuga ati iyi nindi chance Imana impaye kuko umukristo abona ntabonamwo nako abona ikibazo akibonamo igisubizo rero nukuba abakristo nyakuri kandi tukagira kwihangana yego abanyempano none yego cyane abanyempano ariko hari ikindi wenda utaruvuzeho neza abantu bafite impano nagira ngo ijambo bafite ako bakunda kwitinya ijambo babwira abantu bafite impano nkanje iyo ntaza hano ngo ndirimbe ntimwari kumenya ko ndabizi canke iyo ntavuga ntimwari kumenya ko ndabizi rero impano ikurimwo ntabwo ifite kuba muri wowe gusa ntabwo sinzi waba wikunze uyigumanye utayerekanye rero iciza ni ukuyidusangitse kuko umuntu ashobora kumbwira ati je nta mpano mfise ariko wapi urayifite ahubwo nuko utabizi niko bimeze rero ca kindi uzi neza ko ukora neza ico arico cose no mwisengera umuntu ashobora kuza agakoropa ico no guha Imana icubahiro navyo sivyo rero ikintu nabashishikaza garagaza impano yawe cane kugira ngo utere imbere n'abandi bariko barakumviriza kuko umuntu ashobora kuririmba uwundi agwaye canke afise ikindi kibazo akaruhuka canke akabohoka yego ndumva ari ivyo yes Prince urakoze cyane uvuze amagambo meza naye ntangiye kugira emotion muri nge yes kandi
turagushimiye wakoze kubana natwe Prince ya Imana igumishe mwiza cyane. Yes, katugaruke n'ubundi tumuha umwanya dusoza turirimbira n'izindi ndirimbo dukomeza gutaramana nawe Prince ya ikaze. Yego murakoze. Ndi hano ku birenge byawe nyotewe nshaka kukumva umbwire kandi unganiriza
yes mwakoze kuba natwe mwabonye umutumire twabazaniye ko yataramiye kandi indirimbo nziza cyane. Icyo nababwira cya mbere mukore subscribe kuri God's Talent TV kugira ngo mujye mubasha kubona notification kugira ngo mujye mubasha kubona byiza cyane ako kanya. Kandi like niba mwabikunze, comment ku muntu mwumva twazazana ubutaha, kandi musharing ku nshuti zanyu niba mwabikunze. Mwabonye ko twazanye Prince ya ubutaha tuzazana abandi, so nawe ubutaha ciao.